Maka malam Jumaatnya menyobalung menyobalung bekna urang yang berkeliaran kecuali jabut kecuali mendrak oleh nyan pos 10 laju tak benda pos le dengan put nyan deh kelebihan batu yatim nalom kelebihan batu rawatnya hamim saja dah le tunggu dan beda ke nyoh hanaga ke baba dah nyoh hanaga nyoh ayat nyoh ke yang ke macam ladu hanaga nyoh ke nyoh babah hanaga atu maka mulai singa baik keun nyoh hanaga God mandum tetapi kelebihan berbeda bila Allah di kelebihan berbeda jadi nyoka malam Jumaat nyak berleh husnul khatimah niat baca yang berjroh anak-anak ne bahkan kalau perle lako dengan perumah bu tajan baca lagi yu hawai beruji pada tabduri tadu koran dah baca dua dengannya nah benda pegahana dua baca koran ki hande rumah dah jumpa ai pun ko mameh madum kana ni dua bon hebok pane ko bengeh madum awai mameh aludo bu awai gala aludo gla nu batehan puan bate cibodor berduman ai rung kena ruhnan yo awai gala tat ham mengahuro nyo hana tangingji tentang dia tabi on tangingji tro lah nyan kana trip kan galak tat gla tat kecuali ada lu cepat tabi galak aja ni gata dah nam lalah tepu wadong awu nyan abu alu abone dah lu nak pegah pu lagi dah nyan tamu doa wate nyan ke ane urun tabu yatim tamu leke tamu doa malam Jumaat nyan bek nanti na urun malam Jumaat kan yatim kan suratnya Al-Quran dan dibaca ne Fatihah God hai gebah umum udip 60 tahun 70 80 anak sehat li 30 jak 3 tahun kan jawai ka jawa wate mudah na berumun plak mati menyertai ka dana lumbu yatim nana lumbunya mampu kalau mipat kalau dua makanya malam Jumaat kesimpulan bekna langle yang lale benar baca Quran benar surat tapi benar surat yatim surat waqiah lain membaca ya insyaallah hidayah Allah tunjuk dengan baca Al-Quran yang kata kemudian ya wateka karab kabenga menyawai ni beda menyawai ni beda ja laju umantung ismayang alian bedah sembahyang sunat wudu nak urina lim pegang benar ali sembahyang sunat wudu dan sembahyang taubat ura Jumaatnya benga Jumaatnya luar biasa le ni sembahyang sunat wudu lo sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Taala ana ni keun 2 rakaat apa je lo sembahyang sunat wudu kerana Allah Taala ana keun 2 rakaat ana berpuasa ilo lagu mana ni keun 2 rakaat ya anak buku nak lebih kan nak lebih tak alian sunat tau nyodum dah now urutnya hanan dah ci cuma jaro tiro lu kun uhi ke bad dia urutnya urut hanan dah ci tengok dah ni cerita nyok lu hanan dacan cerita nyok dah mata hi wabarakatuh bedah semayang sunat taubat le sunat wudu sunat tau pajan popoh put atau karak di tengah ni le sunat taubat ne semayang tahajud
Wate kerabi, nu penduk dua. Panjang wate, nu penduk pun. Panjang wate, nu penduk enam. Panjang wate mentang pek tubuh, nu penduk. Hai dia 60. Makanya negeri. Memang macam rinang, rakan menali macam dia. Penduk lapang. Kabe, mantang wate kalau gibah. Nyan ni penduk laju sunat hajat. Pulang malam Jumaat. Hajat. Hanya dum tanya, hanya tu hajat. Bi katanya. Yang pertama hajat katanya keselamatan iman ba Allah. Buhu tu nol ka. Yang kedua tam laki hajat tanya tubuh yang sakit kan macam suum sui orang watai sakit dan sakit kan mati itu. Orang watai tegat dan tinggal mati. Watai sakit kan tinggal mati lah. Tegalah. Demam rumah sakit dah tinggal awak. Ibu tu biar bat tepi orang malam mengatuput. Kata ke ibu bang Allah ibu tu biar hanali ka bolah lo. Ibu bang dia kata ibu biar ka manyan. Cok. Hai manyan, nan tu pun manyan, mati. Yang tu baru. Nak mandi, demam rumah sakit, ibu tu biar tai badan. Demam rumah sakit, tu biar ibadah. Tapi rumah sakit mati, lam ibah, nya bagi. Pulang malam Jumaat. Ya, banyo yang berlele tanya. Nyan wate ka bengah Jumaat dia ni sembahyang taubat, sembahyang wudu, sembahyang taubat, sembahyang tahajud, habis di 8 rakaat. Baik delay ni witir. Puakah? Kan bajalah 6 salah nyo urinannya 6 salah dia. Nyo tempat kejadian. Dipatau dalam koran. Habis dia. Kenapa? Lihat tu. Bapak jalan. Enak kita kan? Kak. Oleh kabeh tahajud. Ne semayang hajat. Nyan hajat nyan lagi belum pegang. Berterima iman ya Allah. Berpulih penyakit dalam tubuh ya. Puna masalah. Ane mulai. Hanya berharap baca cek. Puna masalah. Mulai. InsyaAllah. Lun kerilogi mandunglah bila Allah ana berbantu. Yang penting tawakalna ala Allah. Kita nyojok doa Allah Ta'ala, Allah mampu menyelesaikan segala persoalan. Lagi. Kali ada semayang hajat, baru tak semayang witir. Kiban ada semayang witir. Nyajadong 2 rakaat kita semayang ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 rakaat. Anak gubuk lilai pandai witir. 2 rakaat kamu tu hamdulillah. Na witir. Anak lele semayang iban witir urang. Witir kat subah. Nyan tinggal dengar begat. Semayang witir baik niat rakaat. Baik ni rakan. Kah pun hantar. Kah. Nyo rumah lain di depo. Nyo yang susah bahan yang baru malam nyo depo. Tu kerja boleh. Anda ni rakan baru rakan. Mung susah nanti. Paneroh rakaan dalam kata takrat ta'yin. Kata lun mayang. Takrat berlai. Ta'yin lihu. Lun mayang berlai lihu. Berakan apa ya? Tak. Kata kena takrat kena ta'yin kena. Berakan hanya jiu yang betul lihu. Lihu tu dah jelas berakan. Ya. Menyomenan semayang. Witir menanci. Lun semayang sunat witir. Lun semayang kata takrat sunat ta'yin Nan itu kan? Kata lun semayang sunat takrat witir ta'yin. Kak, cuman nak pendapat lun semayang witir, cik hana purlai witir, cik sunat roh puroi. Kak, rakaat hana. Kak, 2 rakaat. Krip mentai bang. Ai nak 2 laju nak salim laju. Kau penentu rakaat bak dah pemut. Kau bak ni kan. Oh man, dengar 2 rakaat ke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sambung gelek. Sebab kahan ada piu berdua, tak sambung gelek. Duman sah 2 rakaat lawate.
Tak, cabah rakaat lawat tak. Bici-bici ya dikedi. Nampak? Nanti orang dengar. Mereka ni sembahyang lihu. Karap boleh. Sebab itu ciba ni. Yang tu nak nam tahu. Ben fikir ni. Nah, lihat sembahyang lihu. Ya, baru heboh rakaat. Rupanya kai bang asam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kai bang asam. Yang baki lihu kan bubuk leh. Tak lanjut. Kata ini. Kalau sabar nanti ada pun lihat ada kebi lihat pada mantau dia lanjut menan kebi mudah li Allah Taala. Confirm menan ke witel, buat witel laju baik ni lera. Lalu nak dia kena Allah Taala. Kali dua trip mentai bang kali ni. Bedah sabar tu. Bedah sabar tu. Dah semayang witel. Jut. Watai kaji bang punya bunuh hana dan rakaat baru dua kaji bang tak sambung leh hana tapi punya dua laganya di bang kana salim hanje le tamanya hana uite ketuna datar lo jelas kan bang untuk nyanan kemayang ka punya menan malam Jumatnya malam yang hanjit tak sia-sia watai hanjit tu menutupu malam Jumat, malam keberkahan. Malam yang gana pahala. Malam mengampun dosa. Maka malam Jumatnya menyobalung. Menyobalung. Baiklah orang yang berkeliaran. Kecuali jabut. Kecuali mendrak. Olehnya posipluh laju. Tak beda. Pohleh dengan put nyantai. Diweh lebih po riblah. Dia bedah poput atau boleh. Karena seluruh tubuh kudanya perlu istirahat, posibelah dengan boleh. Nyalinya haji dulu. Pakat, di operasi ini. Mahana tak bedah, uleh, Mempom di operasi, dia dapat juh madu-madunya malam perlu istirahat. Beli pasau. Nyot makin dapat pasau makin maka sakit nyo anak kudu sakit. Draw salah ni. Urun jamun kiban tiada aja. Ka olehnya wate kapo tengah put beda. Pernah ni. Olehnya tengah datuk ni bru pun kem tambah tai banyak. Moga kepada kita ia tiga cepit. Ladom ham tu meja aman ku dicapli ke karat tabiah malam. Untuk nak merah dah bapa ni nak kerot. Jadi pakat Nabi kali natu posibelah bedah positif dengan pula. Nyuhan penyakit madu tubuh nu. Sakit ulai, sakit nyo, sakit je, pangkaria nyo sakit hanam kudu depu. Iya pian alik hanjut je iya le pos 11 pos 12 hanjut. Hancur ginjal tanya. Hanjut je iya nyalik. Ginjalnya kan perleweng iya le bertanya ini. Itanya makin jam nyan katakan. Tak pegah tu mudah-mudah akan lindung. Mudah-mudah kata ke ulai. Mudah-mudah kata ke nyo kata ke je. Kalah tanya. Maka mulai pajan usahakan pos 11 bedah di tengah put jatuh mana busakan yang kita nyo si gadah si kita nyo lemah gadah lemah semangat semangat tu ka olehnya wate ka bengah kedih tu nyan tanyo nyo ka bengah-bengah ya lagi biasa ya meskipun nak aktivitas lain-lain ini tu lagi biasa bedah poh-poh sipluh dia tak kerja jak mana Jumat. Dia mana pegah kok. Dah mana laju poh le poh put mana dah hidup. Boleh kat tubuh Jumat. Malam Jumat kana. Mamnya golong tubuh Jumat di bantam mana golong Jumat. Guyu mana Jumat pun meli puasa malam. Ya, mana lu berai tu. Menyo yang mana Jumat wate ka bengah Jumat. Menyo malam hai niat ke tengah bengah. Teman yang kata bengah Jumaat dah. Tak mana atau posiplo. Nyo yang perlu lu pegah apa.
Mana ura Jumaatnya oleh ketanyanya letak pahala duruh dosa bat tubuh. Ya, maka baik neremeh mana Jumaat. Duruh dosa lambat tubuh lagi purukun boleh bat tubuh tu batah benan. Mana Jumaat, mana yang luar biasa.